May kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton de init. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. Atat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Kastalatibyan! Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbiti na pintas akawes, nutarupam ket kanayon met anakunes. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Adto'y ti sweldok bakay. Agam naksayan daytan iti duagasaut. Tanasabat ko ngamin tayo may sa akong paray, kat kinikilan nakmutan. Iso Hey! Nagadukat arason mo na ya! Nagposkol tiro pa day ta akong parem, tagpay libre pa iti merienda. Ha? Di nala pampanunutan a pamilyado ka. Kastalatibiyag bakit? Agilibre tayo sagpaminsan. Kan nabayag ngamin asan kami nagkitkita iti day ja kumpare. Iso Hey! Masuro na ka talaga! Ngamen, marigrigatan lang harudan amang ibad budget iti sweldo sa gastos kapay iti sabali at taaw. Kastalatibiyag bakit? Share your blessings ako nada. Ay! Adulamin day ta! Ha? Aggastos kakit din iti sabali at taaw. Kastalatibiyag kunak manahin bakit? Ay! Sardang mo day ta! Kanayon mo nga ibalikas! Kastalatibiyag! Kastalatibiyag! Kahit agpay sumot ngamin bakit? Sumardang kan kunaknag! Ha? Makauma! Ala, inakman lang ang nagpulas. Kastalatibiyag, 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 kastalatibiyag. Kundi kan tapay lang. Ay! Sayang pa'y ti dogasot anak say iti sweldo na. Aday ta, naisurat kong dagiti gatanga. Bakit? Gumatang kayo tinaima sa sidan, ha? Wen, kasladyak amutar aramida mo. Oo. Taro pa. Makunas manan. Unay ka na ya. Hay! Sardangan nakman! Alaro dahin, ingka makichindan. Tama kasid-sida akon itinaimas asidaan. Di nakman apuraan! Alawanan. Di kan agunget aksta. Tad-adda na makunas tarupam. Sapay nagpintas ta kawas mau. Anya! Ituan mo. Nagpintas ta kawas mau. Tasabong-sabungan a color pink. Sa ita, nakunas tarupam. Ay madi sana maibagay. Tasoronan nakadimanan! Kay sumit. Awan survey tanapintas akawas no tarupam ket kanayon met anakunes. Oh, Anya! no maamiris mo ti kayat na asawon day tabakit. Nasaya at launay. Rumara kong! Nagadukit din niya bagbagam! Nalabakay, tagan nanad ka. Hoy, si kamot gayam day ta, Trina. Wen Perlin, gumatang ka kadi iti kaus mo. Tadda ka dito'y paggatangan iti badbado. Jay anak ko ti gatangak iti bestida. Sika, gimatang kamot iti bado di anak mo? Badok ti gatangan. Mangkita ak iti napintas adaster. Kasta ka de. Kahit sika, apay adi ka gumatang iti daster mo. Diyan napintas kumamot adaster. Ani, pasig mo't ngagkupkupas ti makitkitak adaster mo. Saan abalin nga kupkupas ti duster ko? Basta saan anak ko nas ti rupa. Anya? Perlaid, anya ti gatangam. Gumatangak mo di ti bitsin, Nana Wilma. Nalipatak mo ton ti bitsin, idi napanak na kitsinda. Sige. Jay ka de saglilima a pesos. Wala na. Ay, mabitla ang tayalaan ka Aha. Oh, ato'y balasang ko. Ato'y matibayad ko, Nana. Ay, agyaman nak.
Ma'am Perlain, nakais-isam ka. Ha? Katun, anana. Umisam tayo lata nga uray na rigat lati adda pa nagbiag. Ay, katuwan Ay, ni Trina, ay, nakamisuot akan ayon. Kasla nakasipsip nga ti panagkita kiti rupa na. Ha? Anya nakasipsip ngat nana. Ay, agpili-piligi san timuging na. Ay, takasanumat nga main. Kanayon nga agong ungay. Wan nga road nana. Awan lakot, ungot nga ungot, ija balayda. Ay, iso abilibakan ka. Tanaka is-isam ka. Ay, saan akas kan kwa na akanayon anak kami out. Nay, apay nga pare ang taon. Di ka matlag gunayan. Kasla di mo pa'y lakayat ti agawid. Huwag nga ron. Kasla jak pala kaya tagawid pare. Makauman di bakit ka? Anya? Naumakan kini bakit mau? Nenenenenenay. Apay nga ay. Gapo ka day, takanayon nga agong ungay. Huwag nga ron. Makauma. Kanayon naklang aruda na babambanog. Sana kunos pa ila ti ropa ni bakit ka no makasangpetak. Adda na mariknak ti banog ka. Anya? Unayin tanakunas arupan di bakit mo ngay bagbagam? Unit. Ay, Nagpipintas dagiti kawus na. Nakunas mo ti ropa na. Anyan. Pudno ti ko na kwidring. Iso ano dadto magit. Jak kayatan ti agawid. Ay, pagawidam ko mga no di mo kaya ti agawid iti balayaw. Mangkita ko niti sa bali a pagawidak ah. Ah? Tay naisem nga asawa. Ay. Sika talaga. Noan niya la di tanti sasawam. Oy, dakas day ta pare. Alaki din. Agawitan. Nag-aawid din dagiti kakadwata. Umayak ko magsingir iti utang nila kay Mau, Trina. Tay gatang ko man iti agas kao. Sumrumanon ti arthritis ko kahit. Inkarkarigatak latinag na nga imay dito, ayan nyo agsingirak ko ma. Anya, kaano kumaan ang kautang nila kay ko kada kayaw tatatun nyo? Saan ama nagutang nila kay ko? Ay na, duan abulan tinapalabas sipon imutang kanyak. Tay gatang yo kano iti kanan yaw. Ngamain, awan trabaho na iday. Ay di ka man tatatun nyo. Ah. Imposible ang nakautang nila kay ko kada kayaw. Saan nga aramidan ni Tonyo ti may sabanag no awan pang malubos kaw? Amangan no sa bali tinakautang kada kayaw. Ala, inkayaw. Oo na yan. Nagpintas pa imot nga ron tabistida masabong-sabungan. Ngam nagalas mo taropam. Anya? Awan sirbi day ta nagpintas abistida no tarupam mat kat kasla kubra. Anya, kasla ko bra sasawan nyaw. Wain, kasla kubra tarupam at tumokkaw. Mala, inak nga rudan. Nilakay mong tulangan ti kasaritak. 5 gasaw tay na utang na kanya. Ay, ayaw, anal! Nagkabaw kayo! Alain kayo! Tadi kay kat manaktak iti trabaho! Adakon, bakit? Nasaya at magtasimang patkan sa albag ka! Ay unay kan aya bakit? Kas talat tatarupa mamasang putak? Nakunas? Sumardan kan! Makauma kamot bakit? Imbis asumang putak tapno makainanaak, nga madagdagan mo tanti banog ka. Gapo iti makitkita ka arupam. Awan pa'y mo traragsakam. Nakunas a kanayon tarupam. Hay, Anton! Anya di imbaga ni tataton nyo? Adda ka no utang mo alimagasot kan ko na? Wen, adda! Inggatang ko iti dayjay iti bagas tayo. Idi sa anak pa'y anakastrek iti construction. Jakmot na bayadan na Tala mo amin na aswil daw. Kung dyan mo yung bagbaga kang ka na, ta sigurado nga agungot ka. Kastamot nga men. Awan lakit agungungot ka. Anya? Mabalin ka day. Agbaliw kan. Tano saan? Sinaan kan. Anya! Sigay! Sinaanak! Tamugmag! Naumakan kanyak! Sigay! Pumanaw ka no day tatikat mo! Ah. Tulungan ka pa'y amang isa ko kadagiti badaw no kayak daw! Makauma ka talaga. Tata, naisagana kong tibalon ta. Agpada tayo ti sidanin tunal daw. Itlog kan tinapa.
Wan anak ko. Kayat mo ka di tinateng abalunan ta? Taurayang biitan to ilutok. Imurmurnyak to inateng. Ay, sige tatang. Nasayat mo't laeng no adda nateng anayon ti sidanta. Taday ta ti mang papigsay ti bagay. Wan tatang, sige. Oh, nakaluto ka yon. Agluto pa'y lang ni tatang itinatang. Nanang. Apay ngamin adiyo insapsapat ti agluto, tapno makaluto kayo adagos. Ang mga numala daw kayo. Sige, dyan anak. Isagana mo ti paglutuan tay tinateng, taugasa kung tinateng, ah? Wan tatang. Kunak man no na iluto yung data na Di ka sumanaod dita. Nasaysaya at no pumanaw kan dito'y kusina. Tawan mo't may tulong mo. Day tala pa nagungungot mo ti aga daw. Hala, pumanaw kan. Anya? Umadayo ka dito'y kusina. Nagpipintasan dagito'y abistida, Nana Wilma. Naggapuan dagito'y alako yung. Ay dinait tay ka anak akdagita. Ay nalaing ngamin nga agdait. Nagpintas pa'y dagiti design na Kain talaga bakit tidait na. Saan basta matastas tidait na. O sige, gatangag day ti maysa. Nagpintas. Wow! Nagpipintasan dagita nakahangar abistida na Wilma. Aglakla ko kayo mat gaya man iti badbado. Ay wan, Perlain. Mala, mangkita ka mutan ni tigatangan. Ay nanana, saan abado ti gatangag? No di kat sabon apaglaba. Nagdaan day tadaster mo. Di mo pa'y masukatan mo. Daan lang arudan, nagkupas pa'y. Wan nga rod. Saan abalin Uray, tanapinta saklat ta. Uray daan ti kawas ko. Ay wan, Perlain. Pudnaw takunam. Napintas kalata nga uray daan kan agkupkupasan tadaster mo. Kan nakaisisam ka pa'y akanayon. Isaw anak pintas kalata. Ne, taan niya ti kayat yu asawan iti day taan ako na yun. Awan ti kayat mi asawan, Trina. Tasyak, ibagbagak laang ti pudnaw. Nga uray saan anapintas dagiti kawas ko, tanapinta saklat ta. Hostaw ni Perlain. Taan anwam ngay tinapintas abado. No kanayon mat anak karupang at tarupam. Anya? Taawan sirbi na nagpintas ti bado. No kanayon mat anak kamisuot ti akin bado. Ay, nana, gumatangak iti sabon a paglaba. Tay powder Ay, wan, Perlain. Mabit lang tayalaan ka Ay, kat si Katrina. Gatangam ka di day taigam mo abistida. Saanon? Naikatan ti ganas ko agumatang. Ijay laangan ili ti paggatangak iti daster ko. Ay, una yan. Nabanuga ka. Ay na, agda kagaya man lakay. Sigurado nabambanugan. O ala, aginana ka pa'y. Tainak mang templa iti kapim. Adalinutok ahat cake. Agmerienda ka pa ya. Ang mga numabisin kan. Ha? Sige, tainak mang isagana iti kapim. Milagro! Nakaisam ni bakit daw? Nakaisam! Sige lakay, agmerienda kan. Nalpas kami itayan kini Janjan. Ay no, nagpintas kan bakit? Wen, bakit? Kasta ko maakanayon? Tay nakaisam ka, masang patak. Anya? No, kasta nakaisam ka. Ay no, maikat ti banog ko. Ala, wanin lakay. Manipod ita. Saanan anak ko nastirupak. Akas iti kanayon mo nga ibaga. Ay, kwa. Sorry no, kasta timbagbagak bakit? Sorry mo't lakay. Takanayon nga agong ungat. Ngam nakaamiri sa kon. Ngamin, saan la asi katipakang kangagak iti dayta. Uray dagiti ka aruba. Ibagbagada nga awan ka no serbiti na pintas akawas ko. No kanayon nakmut anak karupang.
Kasta ka day? Iso anak ka amiris akon. Kat agbalbaliw akon, lakay. Ay, agyaman no kasta bakit? Alaman nga ron, umisim ka man. Anya? Alan kaya't ko ang makita ti isem mo. Oh, makita bakit? Ay na, nagpintas ka nung nakaisem ka kasta. Ay, para kupon ka man. Ay, unay kan lakay. Una santipanog ko nagtrabaho bakit? Ngamin, nakaisem kan. Saanin anak ko nestarupam. Wen, lakay. Ikari. Kahit no nyaman ti problema, ibagam kanyak tapag saritaan ta itinasaya at wine. Ani kagat agung ungitlatan. Ajak met ammo no niya ti pagpungpung tutam. Wen, lakay. Unak no asino tay pala sang asumungad. Kakastaunay nga isem na. Si kamat gayam Trina. Wen, tataton nyo. Umay ko isubli tay binulod idinilakay ko a 500. Ha? Adoy, tata. Ay na, ay, agyaman no kasta, Trina. Ay na, pasensya kayon kanyak iti kalabas, tata. Wen, awan parikot iti dayta. Kain, adamadlaw ko kan kayta. Nakaisem ka. Iso alim mawag tarupam. Wen, Trina. Adda nga agminarte pintas mo. No, kasta nakaisem ka. Kasta man. Adda amain love kang kanila kay mo. Ano kasta? Ala ni tataton nyo. No anyala di tanti ibagbagana. Wen, podno ti kunak. Sige, ituloy mo ti kasta, Wen. Umisem ka. Tapno at adda apumintas ka. Aday ta, nakasagana ako lakay. O anya, bagay kumatlaang to bestida. Huwag bakit? Ay na, nagpintas ka. Bagay mo na itabistida, masabong-sabungan. Wow, nagpintasan ni nanang ko. Kasla balasang. Talaga, anak? Wen nanang, saan ko namang kinitatang tay kanayon nga ibagbagana kada kayo? Awan serbiti na pintas akawas, no tarupam kat kanayon mat anak ko nas. Puno na itang imbaga, kanak ko. Kaya't nasawan, oray pa'y daan ti kawustayaw, ti importante, nasaya at ti kababalintayaw. Kahit naragsaka ka, dyan anak ko, tanagbaliw ni nanang mo. Wen nga rod tatang, oray siyak, naragsaka kon. Wen, nagbalbaliw akon. Saan akon akas itisigod. Malalang ro dahin, rumor tayon. Ipasyar taman ni nanang mo dyan. Taing ka man ag-holding hands iti parke. Siyak mati chaperon nyo, tatang. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anaadaw, iti pagsasao ako nana. Awan serbi, tinapintas akawas, no tarupam, kat kanayon met anakunas. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala tibiyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg!